Sawubona Khunjuliwe, sawubona sihlobo sami sakavuka udle. Ngicela kugijima ngematubane ngiye endzabeni. Sinkwa sakho sakavuka udle kuNumeri sahluko 22 verse 7. Ngako-ke baholi bakaMowabi nebakaMidiyani besuka bahamba baphatha imali yekuphengula. Bathi nabefika kuBhalamu bafike bamtshela lokho bebathunywe nguBhalaki. Nayi lendzaba. Uyabona ebusuku kuhamba nangaye emathoza kumbe bebahamba emini bayahamba baphethe imali bayawuphengula. Bahanjiswa sive saka-Israyeli. Bahanjiswa bantfu labevile tindzaba ngabo kuthi babusisiwe uNkulunkulu basendleleni baya eveni lesethembiso. Lapha sekuthathwa timali kuyawuphengulwa bona abati. Kungaba khona tinto yesihlobo sami letentiwako ngilabanye ungatati wena. Kungaba nebantfu labahambako ngawe bangaphumuli. Bahamba imihlangano. Labanye baphelelwa ngema-airtime. Labanye baphelelwa imali ya petrol. Labanye baphelelwa imali yebhasi. Bahambele imihlangano. Ngenxa yokuthi kukhona kumbe la baphazama khona ngenxa yakho. Naba uNkulunkulu uyabayekela. Akabavimbi futhi ukuthi bangahlangani. Akawuphazamisa umhlangano wabo. Kepha ngathi ngidawuthi ngemagama lengake ngaweva lathi inja ngiyibekile, ngazuthi uthi uNkulunkulu inja ngiyibekile. Lo verse 12 sewuthi-ke kodwa uNkulunkulu wakhuluma kuBhalamu wathi ungacali uhambe nawo. Angithi bete nemali. Imali yabonakala inengi. Lo muntu lo usebenta yona lento uyabhadalwa. Kepha wakhuluma uNkulunkulu wathi ungacali uhambe nabo. uNkulunkulu lo ukhuluma tintfo ungekho wena. uNkulunkulu uyakwati kukukhulumela kuboBhalamu betikhatsi lababhadelwe timali. Babhadalelwa ukuthi bakwehlulekise, bakwakhelela iplani lekwehlulekisa. uNkulunkulu uyakwati indlela yekukhuluma. Uthi teni-ke uthe ungacala uhambe nawo. Ngicela sibukele ukulandzelako-ke. Wathi ungasibeki isicalekiso kuleso sive leso ngobe sabusiswa. Livi laNkulunkulu kubase-Efesu 1 verse 3 lithi akabongwe uNkulunkulu lo sibusise ngato tonke tibusiso kuKristu Jesu. Wena wabusiswa. Ngeke uNkulunkulu avume kube nento lephambana nesibusiso sakhe lesikuwe. Ngidawuthi ngenxa yesibusiso lesikuwe ticalekiso titawubhawunsa. Ngeke tibe ne-effect ngoba wabusiswa. Lo verse 13-ke kulo Numeri 22 uthi ngakusasa ekuseni Bhalamu wavuka watshela labaholi. Nkosi yami uvuka ujabhile Bhalamu kuthi naku ngidawulahlekelwa imali. Wavuka watshela labaholi laba bethunywe nguBhalaki wathi hambani nibuyele eveni lakini. Simakadze walile kuthi ngihambe nani. Hey, mawubona tintfo letinye ubona uhamba kahle ilanga liphuma liyoshona. Ubona kungekho la ukhinyabeteke khona. Ubokwati ukuthi kukhona la uNkulunkulu akuvimbele khona lebe kutakuphazamisa. Kukhona abantu labancifako bathi simakadze walile. Kukhona abantu labanenhlito lebhlungu bathi simakadze walile. Kukhona abantu futhi labatawucabana ngoba uNkulunkulu sewukhulume tinkulumo tabaphambanisa. Simakadze walile.
nawe ngicela uhambe nje umbonge uNkulunkulu lamuhla. Kuthi Nkosi ngiyabonga. Kuthi emihlanganweni yabo Balaam la bengekho khona ube khona wala ngami. Amen.